nuko tuba twirwana mu materaniro tuvuga ngo abarozi n'abarozi. Icyo cyaha kigiye kuba ubusa, isi kiratuganisha ahandi hakomeye. Tureka mandi n'amakimbirane n'utujiji n'udupfu n'ubuzezi mu materaniro. Tureke ntabwo naje kwiyamamaza hano, sindiye mutiye. Twari mu kwiyamamaza akazayamamaza nka kampani yashaka gukorera. Nta muyumbe wajanye ihurungure atari ihene, umuntu azayitwaza amahurungure atari ihene. Tuzinjira muri uwo muryango. Bari mu kunanirwa kwereka ubukobwa bwaje bwasinze n'ubugore buri mu kunywa inzoga. Dufite abagore, umugore mu kunywa inzoga yamara konsa umwana. Benshi batakubiri unabi ni watumba tu bazatanga ubuhanuzi ngo bujanye n'inda yabo. Bazatanga ubuhanuzi bujanye n'inda yabo. Kubera iki? Gereshe. Igihe kofi igihe kiregereje. Umwijima ubukwawo, umuco ubukwawo. Kama umeokoka enda pa, kama haujaokoka enda hapa. Zirarangaye. Tikize ushaka hoja kugura umuryango. Dore umuryango ukomeye ngo. Dore gate ikomeye ya mbere ruti izindi gate. Soma Bibiliya. Dome karitande salo. Soma Bibiliya. Usuka ibikomeye ku mutwe wawe. Ibyo bisuko ndibizi kunaberewe pi. Usinza kintu biza gukorera no kukurya bikazana n'ubucafu mu mutwe. Ariko ndibizi kuhaba. Dore ubuzima bwawe ngo. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa. Bwana sifiwe. Tipa. Elezeni mambo. Kima sove. Batio mbimenya kihana. Usijambo wazo basubiza. Wazo babwira ngo mumve imbere mwankoze zibibintu. Sinigeze kubamenya. Mwami twabaga mu gatatu. Twari abayumbe banditse ku gitabo. Ta gitabo cy'abayumbe y'Ubujumbura kizosomwa mu ijuru. Gitabo kizosomwa ni kimwe. Umunsi revera w'amakanisa Yakobo azosingiriza Yohana gutyo. Sekretari w'amatorero yose ni Yohana. Ta gitabo cya EPGR kizoboneka. Yohana, revera ni Yakobo. Sekretari ni Yohana. Nuzosoma ngo amazi. Kandi ukimenye n'ikimenyetso. Umuntu bazo guhamagara gapapa. Ngo haririndi izina bazohamagara. Kandi ngo ntawuzitiranya ngo yitabe mu izina ritari. Hano wawe tawuzitiranya pe. Umuntu wese bazomuhamagara zahamagara ngo karame mwana. Uziko na Paulo yamuhamagaye ari umunyazaha ariko akamwikiriza ngo karame mwana. Yamamumenye ijwi ryiwe rizumvikana mu matwi yawe. Umenye ko atari so bujugu guhamagaye, umenye ko atari nyoko wanyu cyangwa nyogosenge, umenye ko ari data guhamagaye.
Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe. Amen. Turi kumwe. Bwira mugenzi wawe ngo aho tuzoja ni hagira nyirinzu. Haya. Singipangu cha bene wanyu. Sigati wanyu. Turuzi ubunyine umuntu wese ufite wiwe isahani isaha shake yota. Turuzi ubunyine notagi ubunyine kamani tura muri Kenya. Nuko mangira umugore ntamubwiye ko naje cyangwa ntanaje kandi yokingura. Kandi yonzimanira ni wanje. Ni murugi wanje ariko hari yindi nzu. Mukirisitu yarari mu rugenzi ngo amaze kugera iwabo wabwenge na kamenyero natagoye kana mutariga ngo yahageze mugorobye cyane. Bamubaza amakuru ngo babanza kumwakira ngo bamugirira neza ariko ngo hari bugoroze ngo baramubwira ngo ntawuzura araha wariko turakwereka aho uzura araha kugira ngo habe inyumba nzi ibamo abakobwa batatu mu wahimana namwirinze na nyirarukundo ngo ariko kugira ngo uraremo ngo birategwa n'imvugo ya condition de va iri hotel kugira ngo uyinjiremo kizisaba amafaranga gusa ngo izisaba imvugo ya uko turaziranye umuntu aza kubitaruga utukamumviye kiramo kiriya gusa akaba nundi tiburi kintu kazamumva ko kiraturuka hano kirazamuka agatabo karambwiye ngo mukirisitu gusangwa kigera kuri gatara dodo ngo mubaha Imana azayiruka ngo aramukingurira ngo akimuramutsa ngo bineza neza bizamuka muri mubaha Imana atukuze mukombo salame kanda promets de ba chamune kar ngo bineza neza bizamuka muri mubaha Imana ngo afuze induru mwirizi na nyirarukundo ngo bazabiruka ngo barabaza ngo ese niki kibaye baramutsa mukirisitu ngo bamubwira ijambo rikome ngo baramubwira ngo rijoro ntituryama ngo uratubwira iyo wavuka tubwira niyo tuje mukirisitu arababwira ngo kunda turuka mu mudugudu wirimbukira iriya ko ndaje ko bayese kuraja ko bayese atukoze mukombo iriya ngo ningiza umugore n'abana ingenzi ya mbere barananira ngo ninginga umugore n'abana ingenzi ya kabiri barananira ngo ku munsi wa gatatu fata umwanzuro ndagenda ngo akirenguka mu marembere y'umuhanda umudakugwa ku ijambo ni wamurangije wa mbere wazayiruka ugiye mukristo ati nagiye isafari yabaye nyirinzu karahamagara ngo ninihute mokela ribanda some katala ngondo epote cardo medek mukristo ngo nyirinzu karahamagara ngo ninihute mudakugwa ku ijambo ngo aratsimbarara mubwira toya yenyabo na kuraje yugasiga umugore n'aba kuraje mukristo kigira imbere kamubwira ngo yengo nage bizagusaba muri nzi niko yavuze ngo ico gihugu ngo ntikizinjiramo abagize gute abanduye imitima unkeretse abagize gute abotore ubukwe bwiki kuna harusi mbinguni na tena hiyo harusi si mtu yeye kuingia tu kuna harusi ntabwo ari ubukwe bw'iwanyu bw'abanyabyinshi buzataha muri weekend hari ubundi bukwe ubwo bukwe kubwinjiramo hari ikintu bizoba bisa ijambo ryavuze ngo mwafashe umucyo murawimuramuza n'umwijima ngo impamvu mwakunze umwijima ngo nuko mukora izo mu mwijima nizo ntambara dufite nuko abo mwijima bahuye n'abo mucyo icyo kibazo abo mucyo bagashaka gukorera mu mucyo abo mwijima nabo bagashaka gukorera mu mwijima igihe kirageze rero kuko biti bitandukana umwijima ukaje ukwawo n'umucyo ukaje ukwawo kiregereje kofi igihe kiregereje
umwijima ubukwawo, umuco ubukwawo. Kama umeokoka enda pa, kama haujaokoka enda hapa. Hizo siku zimekaribia na tutamwona Mwenyezi. Nikifika mbinguni nitaona Yesu, nitaona Yesu. Nikifika mbinguni atanikaribisha, ataniambia pole ndugu, umechoka safarini kweli, shida nyingi umepata katika safari, pole ndugu, ariko tubonane nao. Niko bimeze na makuru y'impamo kwinjira muri iyo nzu. Nta muyumbe watereye ibihe kuzinjira muri iyo nzu. Dunia yayi abantu bose barimo kwifuza impano y'ubuhanuzi, abantu bose bakifuza impano y'ubushamburizi. Niyo mpamvu uri mu gusanga umuntu ari mu kujana n'inyama nk'ukora muri busheri. Bikapu byaranutse kubera inyama ziboze. Muntu muzima zajana ikintu cyaboze. Waombezi wa siku hizi, watumishi wa siku hizi, twaje kuvuga se ni gambere tujana ngo muzodutumire se tugaruke, muzoreke murebe kwa gatatu kopfa kazokomeza kabeho. Gatatu kabeshe ngo navuga butumwa bakeshaje. Niba ari Imana yavuze ngo kuri uno musozi hazaba gatatu, muzokagwanye cyangwa mukareke kazuba. Lakini tuache uchafu kwa kanisa, tureka mandi n'amakimbirane n'utujiji n'udupfu n'ubuzezi mu materaniro. Tureke ntabwo naje kwiyamamaza hano, sindiye mutiye abantu bari mu kwiyamamaza kazayamamaza nka kampani yashaka gukorera. Niko yandikiye Yakobo, aramubwira ngo Isiraheli we atukuze mukombozi, ngo mu minsi y'imperuka ngo bahanuzi bazagwira ari benshi, ngo kandi benshi bazohanura ngo kubwinda muzinda yabo. Benshi batakubiri unabi ni watumba tu, bazatanga ubuhanuzi ngo bujanye n'inda yabo, bazatanga ubuhanuzi bujanye n'inda yabo. Kubera iki? Bari mukunanirwa kwereka ubukobwa bwaje bwasinze n'ubugore buri mu kunywa inzoga. Dufite abagore, umugore uri mu kunywa inzoga yamara konsa umwana. Uzinjira mu nzu y'umugabo wawe ariko iyo nzu yindi ntayo uzinjiramo. Jameni mateso haya mpaka nini we? Aho nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi wetu wenyewe tumekuwa waoga, tunaishi kwa mashaka kama watoto wadogo, haki zetu za msingi zote kuja mwijuru si nyama, kuja mwijuru si amahurungure, kuja mwijuru si ukugira gutya, kuja mwijuru n'ukutambira umutima. Narababwiye abo twataramanyesho, narababwiye ngo ibihe tugezemo nibihe twegereje kofi. Isikira tuganisha handi yakomeye, izonica zimbwire ngo guhere kufite ubukene, ufite ubukene ukeneye kuba ukene uhe mwiki. Nyibwire ngo ndashaka kuba Arizona America. Zana akirifana condition gusa nini urata umugore wawe ushaka undi mugabo. Hayindi nukukubwira gusa ngo wowe ambara imyenda witegure turakujana, nta gusaba ngo urashaka visa yite turayibona irahari, ariko condition imwe gusa, uremera gushaka undi mugabo mu bana. Bamwe muri twe bazogata umukisi kubayeho azagenda kuza telefone y'idolari 500 mu mufuka wiwe cyangwa bibiri. Bana sefi mu mufuka we ntagira Bibiliya, amakoti muri amakositimu aramanitse,
umugore wiwe yambara siperi buri kwezi, nta Bibiliya mugira mwana, urugo ruza rurara rudakinze, inzira arangaye tikinze, ushaka woja ku muryango, dore umuryango ukomeye ngo, dore gate ikomeye ya mbere ruti izindi gate. Soma Bibiliya, dome karitande salowa, soma Bibiliya. Usuka ibikomeye ku mutwe wawe, ibyo bisuko ntibizi kunaberewe pi. Usibye kintu biza gukorera no kukurya bikazana n'ubucafu mu mutwe, ariko ntibizi kuhaba. Dore ubuzima bwawe ngo, neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni taa. Dore ubuzima bwawe ngo, kiza makuru twosohoka amateraniro nkayitwita timenya makuru, ariko dore ubuzima bwaje zose. Atukuze mukombozi, yabivuze mwene data, yavuze ngo iyo mbimenya, bamwe bazotangira kuvuga ngo iyo mbimenya. Atangire ngo iyo mbimenya bitagikunze. Umaze kugera kuri gate gutya, Yesu akakubwira ngo mva imbere wakivume, imbere wakivume. Ngo mwami we, ngo wageza wigishiriza mu mayira yacu. Yesu akubwira ati sawa na amahoro, mva imbere wakivume. Vimera wakivume. Ariko umugore umwizoga yamara konsa umwana we, amapepo n'abazimu batwinjiranye mu materaniro. Abandi bakobwa basigaye baza bajya za jojo, banyweye inzoga yamara gafata mikrofone. Ku gatuti ngo ni umusitari, ngo ni umuririmbyi, nti bo musohora. Uzinjiramo ariko hari yindi gate utazinjiramo. Bizoshoboka. Nyirinzu arategereje abantu ko barinjira. Umunsi Imana ibwira Nowa, yaramubwiye ngo injiza ibintu byose, igihe kirageze. Nowa ngo bakamuseka igihe ariko bibaka inkuge. Imana imutegeka ngo kuyubaka imyaka 120. Bakaza bagashinga igiti, bamwe bakamubwira ngo Nowa zarakurangiranye, warashaje ntawe ukibaho. Abandi bakagira gutya, abandi bakagira gutya. Ariko umunsi ngo Imana imubwira ngo ninjuze, birinjira ngo imare kwinjira. Imana irakingira dadiri, irakinga. Ngo imara gukinga, ayiwe igitero cya gatatu, ndagira ngo niba atari cyaka kiza kivuga ngo ijuru risa nkaho ritobotse. Atukuze mukombozi, ijuru risa nkaho ritobotse, ngo hagwa imvura iteye ubwo. Kanezerewe, tuzamurira Imana icyubahiro. Ijuru rirafumuka, hagwa imvura iteye ubwoba. Abantu ngo baratangira barakomanga ngo Nowa we dukingurire. Ngo Nowa akababwira ngo sinje ufite imfunguzo, sinje wakinze, hari ushinzwe gukinga. Nowa we dukingurire. Narababwiye ngo nimwihane mwaranze. No, sinje wakinze. Imana yakoze ibitangaza ku bagabo babiri, kuri Nowa no kuri Mose. Iyo Imana iheza urufunguzo no nukura aba yaragize impuhwe akinjiza abantu. Aba yaragize impuhwe akinjiza abantu. Ariko Imana ibona kuko Nowa adakwiriye ifunguzo, iramubwira ngo ninjuze uburemere, umubabaro banteye ninjuze, ndakinga ijana urufunguzo. Mose, Imana itihambira Mose n'ubu nyine Abanyesirayeli bari bakipfukamira imva ya Mose. Ishizere bari bagirira Mose n'urukundo bamukundaga n'ukuntu bamwemeraga, tibabakiramya Imana naho Mose yahambwe, babakiramya imva ya Mose. Ariko Imana yonyine yaramujanye, yagiye kumwishingurira itariki zo kwibuka Mose. Imana nizi mwibuka yonyine, tituza kaburi ka Mose okaba. Ariko ijambo rizarivuga ngo nitugera mu ijuru tuzobona nde? Mose.
Jabaramo ngo tuzobona ibihume byahumiye isi ngo abagabo barinze kwizera kwa ngo batari bakwiriye no kuba muri iyi si baraturindiriye ngo ntibarahabwa ibizasezeranyije. Hindukira wihane. Kristo akeneye ubuzima bwawe. Kristo ashaka ubugingo bwawe. Kristo arashaka gufitiye imbabazi. Kristo arashaka gukeneye izo ukora n'izo ugenderamo bidafite iyo biva niyo basha agutegeye amaboko. Yesu ni umunyembabazi. Icyaha cyacu cyose wakoze Yesu ni umunyembabazi. Imbere y'ubusambanyi ni umunyembabazi. Imbere y'ubumwanzoga ni umunyembabazi. Imbere y'ubugambanyi ni umunyembabazi. Imbere y'ubumwanzoga Yesu Kristo ni umunyambabazi. Nuzi araguhindukirira kandi akugarurira umutima wiwe agushira hamwe nawe mubana karamata. Ijambo riravuga ngo yafashe imigisha yose ayibumbira murinde muri Kristo. Amaze kwibumbira amagira gute? Aramuduha. Ushaka kwakira Kristo hindukira ihane Kristo akunduka kumurikira. Neno la Mungu. Amen.